Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla thep kampulet hne kasngi ka arphau tare unai tong 8,000 arphau ar Hakasian kabaar kilami biang syakman bandawa naka sorkar jilla bakan penmi no ya ka result kabakini kit samla kila apmi lenti nadu bakila dab yakon ya ka exams balapan long da ka sorkar Nakaliang kini kit samla kilapan pau ya ka jing ngau diaw mensium ya ka jing penslam jong ka sorkar ban penmi ya ka ne ka result Kila ongru bakarta jongki kalapalan tang habaap ya kani ka result. Kumta kila kerpa naka sorkar bakan penmi no ya kani ka result ka jongki lucky pil negi pas kenang bakin hun. Shushu kila ong balada ka sorkar kamsngap ya kani ka jing dawa kin perkhat no dagawai pat ka lenti kumno banle. Kanatis akur bagalai te kadon hodo cejartam te mentang i baki penbenas tang kadon stang praspa i into tengaleng jengi kunki praba ab ya result tengi kepat mo ni bro angne nim nati kenal ngi pas ngi phir ndai dagwe ka jingmut mo ni kepat ya sarkar badan buram makan penmi no ya result jengi kema ngila tip nadu arjar kendai adu menta telese kema anuksa kema ong birian umur da ni terwa sti samlai ai lese ra kaslam ka kanthai ban ai jibab kilang am tuition rang tengiru kumki samla laisnam ngila ap ya kane result te ka sarkar kam simpatyo ngi kan ngilang a naman ngila tristom ngila phi mere stop ngila kre ka exam ban pen kre na bata written test te na banta ngi samla boro ngi kerpat exam ya ka sarkar dan buram bahkan penmi na shwa ya kane ka written exam jengi nang bak mensim jengi kan sok nang keleng jenga tang kita Didit ngiwan ini ambang ngiwan ban ya huri huramo henry ngiwan ini dapat jajai ngiwan ban pen sngau ban pen kenmau yak sarkar nambakat penmi aka result jengi ngamar ke election kala janwan kan lawan ke election kani ka result jengi kan pending dan next kumtai kan penmi syu ra ka result ro min syu up sa ben karta jengi kan sa over tang bangi up result ngilap lek pensengau sa kibor sa ki minister badan burama ki ong ba kidang wat ya kata roster system henrai ngi wan ini ambangin wan ayu ya kata ka roster system henrai ngi wan bandawai sarkar tang bakan penmi no ya ka result jongi ladang pas ni dang fil ro longin sotho tama markat kitu gisngi kipor ngila kistet ngila lek mare ngila put ya ka written test ro ngila dapen krep hai ka exam jongi ngi kerpat yang sarkar dan buram akan penmin apply ya ka result jengi angtahi result ko pi yo ra ta na busiam panno ka result ka exam pito ka exam dalakur itu covid-19 ya tho sa stang benar baar exam ada personal interview ko written test ka written test ladap ka exam itu stangga personal interview padam ngi kuak makan penmin aswatang ya ka result rumah kena mengintip ni pas ngi fail ulang ilahun kan kada kam penmin ya result ni para kandidat saya perkat dak awai mah kalenti kuno ngin le Siu banong kerpat kita ki berbahalor ki badai pece kini ke recruitment coba si kenten kan siu ong please penmin no ke result tang si kenten kum tahi ngam don ai pat keren tam kata ngadiman bang in penmin no ke result no MLP result no rest no MLP result no idawa lengi pen buat ban kerpat bagi di pentip no akan result ke jongi namar ba kade kam jongi simat iwe kun samla jong kane kari me khalaya ka jongi de kata mo kelas ka bang aku am terskeu ka sarkar kena bukan sutu namar ba kade kam jongi simat iwe kun samla beri unyo trap telong makan penmi no ka result kena mangi kun samla ru Tadang feeling pas rungi hun ya kata ke ba ila penkre mo bang ila tristom nakali ka jonga kata aku aman pada ka sukar tes seni gemno hun tisa spechone tenga maina chinga hajal gani chikonin chinga ya ko ran apply ka ni zaman chinga pringonin chinga bunga dok bajenin cha chakati running rang practice ka ni zaman chinga chingko okam taya ha khatna unon chinga patan neng kani khon manna
Jeba tahu warna ni baita cengko running pas kali zaman ba cengko stop kai dona ni zaman cenga baita ning nekimeng exam rang ko ba cenga try khata ta ya exam sia ha exam ni result ko na mang mai MDA government rang ning nekenga cenga MDA government ko cenga request kai nga cengi result ko arakin release kachina ni anga melenga maina cenga blongin ning nekani ko manenga aro mai MDA government rang cengi result ko mai ni gemen stop kai nga tahu election sambaha election ko tharigen na cengi result ko tharigen ina election na kangan cengi result ko release kaude nampat gencem ni anga MDA government rang ko request kai nga maina dan election kangode cengi release ko cengi exam ko release kagen na mai bisui mai ba ko target cengi chadam beni ning ko bisumba hui chakma nga maina cenga ba blongin dukko chakki cenga ba yano cengi exam ko sem cenga result ko sengsoinga result sengsoon bisumba chanchina nanga MDA government nangba mai cenga chadam beni result lang ko tahu honja de basko gen taunin honna na cha mukan neng skami jangi thanga ha nigmen ade MDA government nang ko request ke tinga cengi result lang ko tabakin tharaki honode muktal begen chim yasan angi